I love you. I love you. Licin. Oh juga ya kalau sama hula-hula ya nggak gitu lah. Kalau sama hula-hula nggak gitu kali. Cara buatan mertuanya Innocent. Badudung. Hai gengs, lagi barbeque. Finish. Karena mami tua besok balik ke Prancis ya. Iya. Apa sih bang? Iya. Oke. Mama sama. Gemas. Udah babynya nangis. Mama mau nyusuin baby dulu. Sudah sayang itu. Oke. Hai. Hai gengs. Mami tua besok mau balik. Besok balik ke Prancis. Soalnya hari Senin sudah harus sekolah. Iya, kasihan. Cuca. Kasihan. Sedih. Kasihan mamanya ditinggal. Sama baby budan ditinggal. Selamat makan. Selamat makan. Good. Nih abang habis barbeque. Sembunyi dia. Ada iklan. Hast du das Baby gezeigt? Ini acar. Louis. Acar buatan Ina. Buatan Louis. mertuanya So, adikku. Resepnya resep Indonesia katanya. Acar Indonesia. Kita coba ya. English Schaufel. Stop drin. Gib mir mal. Ini? Die. Okay. Yes, I want this. Das Give me this. Jaktici. Ja. Wow. Kaka. Brauchst du es selber oder soll ich? Wisst ihr? Kaka. Steak. Another one's not so black maybe. One is more black. They are not so black. Ganz guter Teil. Because one time is the fire coming. Beschafte Fleisch. Ja? Das Teil. Neu voll. Ja? Okay. Wasser. Ist sicher was. Bon Appetit. Bon Selamat Appetit. Selamat makan. makan. Gib noch. That's my meal. Kleines Stück. Ja, ein kleines Stück. Amen. Ah, Amen. Amen. so. He's going to Ah. Will noch mehr Gochujang? Na, was ist das? Ist das Das ist die koreanische Chili-Pasta, aber die ist nicht scharf. Die ist ganz minimal, das ist nicht Ja, wirklich scharf. bestimmt. Nimm einen Löffel, nicht säckige Messer. Nein, das drehe ich nicht. Papa. Ja. Brauche ich Ketchup zum Abnehmen. Das ist nicht scharf. Man kann es wild ist auch nicht, aber es ist nicht scharf in dem. Ketchup? Ketchup. Mantap, mantap nih. Kayak Super. Ah, ja, verbrot. Ja, stimmt, das hat ein bisschen Schärfe. Aber nicht arg. Nein, es ist nicht arg. It's the bread. I've got the bread. Warte. Warte. Wow. Yes, please. Baguette. Baguette, yeah, it's so French. Oh, with garlic, perfect. Can I do? Das wird Herbst. Der Vater. Mau lihat, Dek? Sama-sama. So. Wir alle. Du auch Brot? Warte. Magst du auch ein Brot? Danke nicht. Oh, danke schön. Ja? Mm. Papa. Das war jetzt nicht gut. Papa mit dem Filet möchte. Ja, mischen. You Gute was Idee. in a restaurant Papa, in kommt das Filet? Ah, takeaway, yes. Takeaway haben wir schon mal. Papa, Filet. Gut, oder? Zwei Stück Filet und dann Okay. mischen. Ja? Ist das Haus? They have a very rich flavor, yeah? So many taste and
Big portion. Oke. Es kann dann scharf geworden. Ist scharf Nicht scharf? geworden. So. Muss ich anprobieren. Da hat er dann schon quasi Nachspeise dabei, also Schokokuchen, der Eis aus China und ein Snake und so, ja. Ach, nicht so viel, gell? Hey, du da. Acar buatan mertuanya Inong Sen. Ja. One try? Oh, it's good. Gut. Okay. Next time, I'm so full. So, From lunch? From lunch, ya? kamu sudah makan, you not eat? Let's lunch, tadi dia makan sore tuh. Kirain bakal makan sama dia. Piringnya dong dari tadi. Itu innocent. Dia masak enak-enak untuk kita, bikinnya kita masak, men. Hast du schon fertig geschützt, ya? Terus dia cuma minum ini dong. Oh. Kenapa? Kenapa? Kamu masak, kita makan, kamu udah makan. It's fair. Tomorrow you go back. It was expensive. Fleisch, ne? Aber das ist Okay. Enak acarnya, enak. not spicy. Not really, just try it. Nicht das wäre schon Just try it so. with nice one. Ja, bei der Mama. Ah, Also das vorwarten und dann eigentlich als not spicy? den Papa Spicy? hauptsächlich You don't like? mitgießen. Menurut mana love it. Papa. Ja, kannst du das Englisch? Ya, super. Iso blub-blub. Ja, ich schau das. Ja, nimmst du das, Papa muss schnell ja. Makes sense. Soll ich oben stehen lassen? Ya. That is not yummy. Blub, 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 aber ich habe ausgeschwört, gell? Yes. No thanks. No, No? thanks. No, that is not Das ist das für Oma, gell? Ich bin jetzt so waschen wie du früher. Das ist nur von der Hochzeit. Ups. Mickey, you are not eating now, but in the middle of the night you're going down. Yeah. I'm not so red. Because coming in the night. Yeah, you are bagudung. Huh? Bagudung, going in the night and eating something in the kitchen. Ah, Mouse, bagudung. Maus? Bagudum. Bagudung. Bagudum. Ya. The best. Bagudum. Ya. Ja. Da haben wir sie also eher gehabt. Tambah. Was ist das? Wahrscheinlich. Nein, noch nicht. Ich helfe dir. So. Dibikinkan inang si matua sup tadi. Wow. Sup Pak Niba. Die Rima hat wieder gestartet. Ini sup. Wow, sup kakinya Pina. Nah, bagus untuk ibu menyusui. Oke. Ngomongnya buat tarik napas kayak digaskan ya digaskan. Ja. Aber ich glaube, das sieht für die asiatischen aus. Das ist so Panas ya, Ole sama Alfon sesuasnya nih. Jadi aku dapat visa itu nggak seperti sebelumnya ya. Nah, di sini Nggak itu seperti 2 tahun yang lalu waktu aku ke Eropa dulu mungkin karena pandemi. Jadi sebenarnya kesini tuh ada juga ya subscribers yang tanya kok bisa traveling gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya udah di planning dari 2019 lalu balik lagi ke Eropa, terutama because dari keluarga angkat yang di Prancis. Cuman karena pandemi nggak bisa, terus kebetulan juga aku butuh sekolah lagi, butuh untuk training lagi. Ya jadi apply sekolah, karena itu bisa dapat visa ya. Itu pun tadinya nggak nyangka bakal dapat visa, karena udahlah apply sekolah, dapat surat keterangan dari sekolah. Kira-kira bisa nggak ya agak lama gitu. Kalau misalnya bisa agak lama sebelum sekolah,
kunjungin si Inong Sam dulu karena dari bulan Maret nelpon untuk supaya dapat visa Austria karena pandemi itu susah banget sama Inongku. Jadi ya gimana ya caranya ya? Ya udah, kebetulan memang harus 2021 balik ke Eropa. Requestnya keluarga angkatku dari 2 tahun yang lalu. Jadi aku pikir gini, ya udah gitu, coba aja gitu sekolah. Siapa tahu bisa dapat visanya, siapa tahu. Jadi waktu itu ngurus itu ya gambling juga. Wawancara visa itu benar-benar mepet 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi hitung waktunya, dapat nggak ya, dan puji Tuhan visa langsung datang dan memang ya sesuai dengan waktu yang di request sih. Ya benar-benar mepet, tapi ya puji Tuhan bisa datang ke sini, bisa nemenin adikku, jagain anak-anak pas dia di rumah sakit. Apalagi abang Kocik, tengah malam kebangun, dia nggak ngerti bahasa Inggris, terus aku juga nggak tahu mau ngomong apa, dia cari mama, ya sedih juga sih. Kalau ada subscriber yang bilang kayak ego, iya untuk apa datangin keluarga dari Indonesia lagi tinggi pandemi? Ya gimana ya? Aku juga datang ke sini kan nggak yang dalam keadaan sakit, sudah vaksin lengkap, sudah PCR, dan juga sebelum Austria tuh nggak langsung tembak Austria. Di Prancis tuh sudah 1 minggu karantina, yang kayak gitu. Aku juga aware. Maksudnya aku juga nggak mau nyakitin orang sekitarku, bukan karena pas berangkat sini aja, waktu di Indonesia juga pokoknya lebih hati-hati banget lah. Ya udah, begitu sampai di sini puji Tuhan semuanya aman dari surat dan apa, walaupun ada kontrol, aku kasih lihat vaksinku, sertifikat vaksinku, ada dari Pargo baik banget. Jadi walaupun di video-video yang sebelumnya kita kayak Tom and Jerry, ya ada akurnya juga sih, ngomongin politik, ngomongin apa baru usil tuh. Hai, sarangnya kasih. Tapi mereka tuh memang bercanda. Kalau ya ada aja sih yang bilang terlalu kasar atau overacting, ya sama sebenarnya, bukannya abang gak ngerti apa yang dibilang sama kakakku, sama ngerti juga, makanya aku bilang bodat, dia jawabnya monyet. Kayak gitu loh. Jadi kalian santuy aja, nggak usah diambil serius. Hari gini lo udah pandemi ya, udah pusing ya, terus yang begituan juga diambil serius. Aduh, sesekali dibawa lucu gitu loh guys. Dan ada iparku memang seru banget. Ya emang gitu orangnya. Ya. Apa namanya? Ya mungkin karena dia ngerasa dia udah berkeluarga ya, aku belum ya. Jadi kayak gini dia suka ngajarin. Tapi yang ngajarin yang benar. Kalau dia ya kita sering tukar pikiran. Dan juga aku kenal dia juga udah sebelum mereka nikah udah dikenalin ya. Udah lah. Karena waktu kakakku di Prancis, aku yang jadi saksi pernikahan mereka. Jadi udah kenal udah lama. Dan kalau dia dan kalau disangkut pautkan dengan adat Batak apa segala macam, aduh justru ini lebih asik kali gitu kan sama. Enggak ya, karena adat Batak ya kita tahu juga ya, kalau sama hula-hula ya nggak gitu lah. Kalau sama hula-hula nggak gitu kali ya. Oh ya dicatuk aku sama makku, berani nggak sopan. Tahe. Ya memang ada yang bilang mami tuh Jabir ya. Ya. Aslinya pemalu sebenarnya. Kalau kan nama keluarga. Iya Jabir memang dari kecil udah Jabir sih. Nggak Jabir yang gimana-gimana sih. Agak lantih lah gitu. Agak lantih dong. Tahu lah ada nasihat-nasihat yang bagus juga yang membangun. Ya nextnya ya pasti saya perbaiki, pasti diperbaiki. Kan du mal wieder mal das machen, als wir 4. Jahr machen und das Gott das gegessen haben. Dia request itu loh, donat paha ayam tuh pakai serai. Yang kayak di video. Enak ya? Lecker mal gewesen. Oh, sampai melotot. Lecker. Das ist lecker, ich habe mir Suppe
gut. Das war lecker. Oh ya. Mama, en tijd kan nog een Ja. voertuig zo kiezen wat we daar aan niet van hebben. Wow. Want dat was lekker. Oh lengkap ya, ya. Gak ada yang jual ya nak di toko ya. Sebegitu bahimatnya dia ceritain paha donat paha ayam. Masih kena. Buatan mamanya masih kena. Super enak ya tak mami tua ya, super enak banget itu buatan mamaku tuh. Donat paha aduna nak di pasar Landasan. Banyak Ini bilang juga barusan pembuangan. mama aku bikin adonannya sendiri kata dia. Jelasinnya dong berhemat. Panas loh. Ingatan juga. Biasa ya gitu ya busui ya. Iya. Busui, bumil. Udahlah, makan dulu ya, gengs. Thank you for watching. Ini besok sih kakak. Sarangnya Pulang. makasih ya untuk subscribersnya Nong Sam yang luar biasa, yang baik-baik. Aku doakan yang belum dapat jodoh sama seperti mami tua tetap bersabar dan pengharapan. Mudah-mudahan dapat jodohnya Amin. yang baik-baik juga kayak Papa Miki, yang sayang sama keluarga. Terutama itu sayang sama kita dulu dan sayang sama keluarga. Pastinya ya. Itu dan bertanggung jawab ya. Terus aku juga tersentuh untuk yang komen-komen yang pengen punya anak, momongan, atau yang baru kehilangan anaknya, ada yang keguguran. Mudah-mudahan rahimnya diberkati dan dibuahi, cepat dapat momongan, berbahagia sama keluarga. Untuk subscribers yang doakan mami tuh mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Karena sayangnya beberapa subscriber mami tuh cari jodohnya langsung aja biar dekat sama mama, amin. Siapa tahu besok di kereta keplecok ketemu kan ternyata itu jodohnya. Keplecok. Sarukan. Keplecok di kereta kan. Sehat-sehat semua ya. Intinya terima kasih banyak buat support manis kalian yang tidak ada henti-hentinya sampai saat ini. Pokoknya semua yang terbaik, salam sehat dari kita di sini. We love you guys. We love you guys. Sekarang nih, mama kepanasan ya habis You makan are the best. You are the best. God bless you all. Bye bye. Big kiss dari mami tua. See you next time. Today Halo Jai, sayur rupa kunamai Bifomai. Kayaknya masih mikir, mas tak berdaya deh. Serah terima ini, terima baby. Tidur di panggung tua ya. Oh, Nicky, I'm gonna miss you. Sister-in-law, the best sister-in-law, and still the only one ya. I love you. I love you. I love you 5,000. No, this is 10,000. Thank you. So come to Indonesia and we will go around. Yes. Bye. I'm gonna miss you, Nicky. Dia juga sok masuk lagi. Iya sama Dara. Yeah. So come to Indonesia ya. Yeah. I love you 10,000. I love you more. Love you too, Tati. Bye Tati. Si bebek kuda ini udah bau tangan mami tua ini. Timang-timang terus sama mami tua ya.